Dobar dan, ja sam Marko i danas ću pričati o tome kako mi u Smart Research ovdje u Tehnološkom parku želimo da uvedemo inovativne uređaje u naučno-istraživački laboratorij. Konkretno, znači naša priča počinje vrlo jednostavno, a to je dok sam ja radio u laboratoriji, prosto primećujem da u industriji faktički sve je automatizovano. Kod kuće postoji isto ta tendencija, veš mašine, čak i roboti usisivači, dok u laboratorijama i dalje više od 90% rada i dalje ručni rad. I prosto mi to želimo da promenemo jednu po jednu tehniku. Prvu tehniku koju želimo da automatizujemo jeste Western blot. Ona se koristi za detekciju proteina i kao takva se vrlo često koristi u nauci. Znači ova tehnika koju želimo automatizujemo vrlo se često koristi. Oko trećina naučnika to radi barem jednom nedeljno, ako ne i gotovo svakodnevno. Vrlo je komplikovana u smislu, zapravo je jednostavna, ali ima mnogo koraka i oduzima dosta vremena. I ono što nam je isto dalo, da kažem, vetar u leđe jeste da kad su ljudi glasili na jednoj konferenciji koji tehniku najmanje vole da rade, Western blot jeste pobedio. I u tom smislu mi želimo da uštedimo ljudima vreme tako što ćemo automatizovati inkubiranje membrana. Znači membrana kao takva, pokazat ću vam kasnije papirić, ubaci se, znači treba da se inkubira rastvorno za blokiranje, pa se pere 3 puta, primarno antitelo, opet pere 3 puta, sekundarno antitelo, opet pere 3 puta. Tako da ima dosta koraka koje traju otprilike 2 sata i ukoliko bismo to automatizovali, faktički uštedimo ljudima 2 sata. I u tom smislu, sad spominjem često pranje, vrlo je zgodna analogija sa veš mašinama. Znači, i nismo mi sigurno prvi koji su se setili, ajde da automatizujemo ovo. U tom smislu, ukoliko bismo poredili naš proizvod sa ostalim proizvodima koji su već na tržištu, recimo ovaj GoBlot, i napravimo analogiju sa veš mašinama, znači ovi uređaji koji već postoje su veš mašine koje se pune odozgora, odnosno imaju ovo vertikalno osu bubnja, i one nisu popularne, pogotovo ne u Evropi, zato što da bi se ceo uzorak tretirao faktički vodom, odnosno hemikalijama, treba se poplavi cela komora. Sa druge strane, ove koje se pune spreda, samo se deo komore poplavi i onda bubanj se rotira i tako se konstantno obliva tečnošću. Ono što konkretno to u našem slučaju znači, konkurentski uređaji troše oko 15 ml antitela, naši uređaji oko 3 ml, znači 5 puta je manje. A ovo su skupe hemikalije, znači 2 do 5 evra 1 ml. Konkretno, naravno, mi ovo želimo da prodamo. Tržište kao takvo, ono što smo mi radili istraživanje jeste, znači ciljamo na naučno-istraživačke institute, iako je tehnika postoji u dijagnostici, ali znači prosto lakše mi je da uđemo na to tržište. Prema nekim našim povratnim informacijama, oko 20% naučnika u polju je pogodno da koristi naš uređaj i možemo posle pričati o tome kako smo došli do tog broja. U svakom slučaju, ono što to znači jeste da samo u Evropi postoji dovoljno tržišta za oko 20 do 40 hiljada uređaja. Sad, neko to mora dizajnira i pravi i sa ovim završavam. Prosto, znači, Toma i ja smo osnovali firmu sa ciljem da ovo automatizujemo. Ako nađete boljeg mašinskog inženjera o tome, častim ručak. Ja sam molekularni biolog po struci i imamo eksterne partnere Institut za biološka istraživanja i Institut Mihajlo Pupin za elektroniku. Evo tu je Peđa došao isto danas. I sa tim završavam i očekujem vaše pitanja. Hvala.